Ban nyonya si susu. Bớt. Rồi. Sương, mày cho em Sương, muốn Sương. Muốn Sương. Hả? Bro, udah bro. Om Swastiastu, semeton sareng sami. Saya banget wangi tikyang, mali jebosan oleh amungan, tolong dikontrol. Anda memergi antar, Anda rahayu, iki sami yang sampun sukses, iki kan rahayu. Yang sampun ngendah, pastikan rahayu. Yang nas tulung Anda kerjasamanya, Anda ada susunan, senang mencicingnya kebalikan. Oke. Jangan lupa subscribe. Bos, kalau
Jokor majeng kau nih, jokor majeng kau. Alon-alon. Enak kita para kelawan kakanda. Enak kita datang. Orang kok kita mang. Sampun boleh memicayang galah haring sikian titiang dalar semeton titiang sinarong sami sani sareng iring titiang aturang ayah haring wong ini mangkin titiang puniki sedulur titiang lantur ingyang parikrama pengunangane puniki titiang puniki saking jagat tabanan titiang saking paguyuban katibangun dalar semeton titiang saking semeton semlipoma saking jagat tabanan dalar ketujuan kedua ketiang rauh ring wong ini mangkin wantah melet dari sejeroning manah titiang ngajakan seni budaya Bali ring sejeroning pecalonarangan boya jetitiang jagi nyentokang kawisesan boya titiang jagi nyinayang keririhan dengan kesaktian rikir ngajeng ratu derani semeton titiang sinareng sami ring sejeroning pecalon arangan mangkin medaging watangan mat
niki mawasto calon narang jangkep. Benten minangkadi di tiang rauh mangkin ketujuan di tiang wantah ngajagan jagat riki ring Tegalalang sareng kabanan mangga siki ring sejarah ring kayu wantah ngajagan seni budaya Bali ingyan punika ring sejarah ring Pecalonarangan. Mungkin panten makeh di tiang matur niki sawireh pancuaca tendaki aja ngopi tungan niki mungkin aturan titiang ingin parikrama pengundangan bet berade wenten sementon titiang silih sinungil penonton sani uning ngelarang penglihatan penestian ngelarang ngaji dukugik demen nyakitin tipal, demen ngopi sunu anak, sani mawasto liat booster unang titian. Iki wenten wadangan kekalih muda kari anom-anom kari bajang-bajang sedang menek bunga niki. Tadi bawah foto yang muncul kita nyandel ke bawah yang saja melarang penglihatan penestian sani kesuruh lihat dusta demen nyakitin tipal demen mau bisunu anak marong ngidang semetone melibat aku kan membangun subuh alihang alam marong ngidang pisago meli sepeda motor berat alihang guna pangsing itu tadi melaksana makin iki pak wadangan dua ini maka kali istri niki nah yang ternidang maka wadang iki sawir kang mau sabukan jangan ngerti niki tukang undang dados tukang undang ngadil yang wenten minangkadi lihat wenten lalu niki kang ngenomen yang nyak buka titian di kalangan sakti dadane ngelarang penglihatan malah bisa titiang matur majang ngering mok titiang belin titiang raraman titiang mem titiang bapan titiang dadong titiang odah titiang pekak titiang yang ada kumpin titiang sani wenter liki sani ngelarang penglihatan anestin loh nanyana dewan nyakitin timpal dewan mobil suana liki yang sing ngidang liki ring ajeng kayangan sawireh hidup badaro kari ngajak liki ring kayangan malih coba titiang mengargi keseta dados ring margi bintone wadangan mekekali yang ngidang mapa wadangan mekekali titiang pinako piranti wadangan iki dados inggih aradu dene semoga titiang sedaran sami kedua ketujuan titiang wantah ngajaran seni budaya Bali ring sejeroning Pecalonarangan. Nah dia titiang tahu saking jagat kabanan mana titiang laskario ngaturang ayah ring ajeng ida sesunan sari pecang nafak petiwi ring ngene mangke. Ketujuan titiang wantah mangga jagat kabanan sareng Tegalalang siki kayuna asapunika tujuan titiang. Ngiring mangke sareng-sareng ajaran seni budaya Bali ring sejeroning Pecalonarangan pangsing musik kuat yang saja sakti lan di semua mencetok oke aradu dari semeton titiang sinaran sami wanda sapunika titiang sida muningan minangkadi parikrama pemunangan puniki dan berada tengidang mapa watang dicariki ring margi ring sentral jantos terus tentukan ring sentral titiang nyantos ring sentral ayo tutup om santi om bayar dong.
Kumpulan aja dua deh guys. Kumpulan aja dua. Kumpulan.